Halo perlo kane kapor ngon rai pi ka wei ka video dan ko ya khyang ka ba pen vet pen thut yang akat bang kadang thok kon kadang sipi kai kane kon hare kata khyang siwan tem dak kuitar petim em dan ga khyang ka ban tem kuitar mo kane re khyang ka ba tanat atau kita tangan ru ngajare sing phla kane khyang pe men ta perlo pi pe mata kane khyang dan tai ste sipo ban sipo ngak ting pe mata kali kumno ne khyang Piplong. Perlok smell kene kyang ka syutem keting ban hai kelong kyang ka ba siwan siu senang seklau sepetap andre hari kene kapur bagi kyang ju sang mi palat markata sipo sene mele perlok kene kyang ka ba tanan an pala emeka ba nya kalau jo kene ti ba de hi kyang ba nan jing em la ke jong em tang ta perlok ba sibun perlok ba ke jing kesian ba ke jing picung pi ka kene video bakut ba sing subscribe itu kita pada subscribe ba kem juru ya baru kesian pe itu bakut sama yo jing kesian pura pe tiga jonga kene video pan ye pi lamba jing siam jonga kene tiga jonga sang bang penitenat lagi jong jong berkat biru penyu kini video jonga kalong kebaikan yang baru penitenat mereka terai dan di kalau jong penitenat mo siapa bakut bat wat umklan pandai usia berapa Bagam juru bahasa subscribe simpan kerpat pi kepada subscribe. Sibu.